Munuanom mepede yesua bibi fa hwana wozi nka no so nyame wɔ nokware mu. Sa iti nsembwe ya bwe mfonyin foforo. Picture 1. Mfonyin a ozika Naaman kɔ Elisha ne fie. Elisha som Nyankopɔn wɔ nokware mu. Ina Naaman yesoda anyi nanso ina ɔyare kwata. Da koro Naaman kɔ Elisha fie dɛ ɔnsa ne yare. Na Elisha ambɔhwɛ na mmom ɔsoma na akoa dɛ ɔmbɔhwɛ. Nti ɔma Naaman no bufu mu ɔsan n'ekyi dɛ ɔrekɔ ne fie. Na Elisha ka kyerɛ Naaman dɛ ɔnkɔ Jordan nsu no mu na ɔnkɔ guare mpɛn esuan. Naaman no nkurɔfo no ka kyerɛ ne dɛ ɔntie dza Nyame nnipa no reka na ɔnkɔ nsutin ho na ɔnkɔ guare. Picture 2. Mfonyin a otie bien Naaman wɔ nsu no mu. Naaman tie dza no nkurɔfo no ka kyerɛ na ɔkɔ esutin mu kɔguare dɛ ma Elisha ka kyerɛ ne. Ehwa na no kwata yare no kware ma onya na ayaresa. Elisha de no ho hyɛ Nyankopɔn no mu osan dɛ onyim dɛ ne Nyankopɔn botum ayɛ biribiara aman. Picture 3. Mfonyin a otie baasa Elisha nyi Nyankopɔn no sodaafo. Imbiribi a Syriafo pɛdɛ wanyi Israelfo kuno Nyankopɔn yi biribiara kyerɛ Elisha. Waka kyerɛ Syriafo hwane hen no dɛ ɔyɛ Elisha na da bia ɔka biribi kyerɛ no nkurɔfo. Iyi nti Syriafo hwane hen no pɛdɛ oku Elisha. Da koro bi Syriafo hwane sodaafo ba Elisha ne fie dɛ wɔrebɛkyere na akɔ. Elisha na akoa ne dze ina ohunu Nyankopɔn no tumi da nti na onyim dɛ Syriafo nsodaafo no botum akyere hwan akɔ. Nyankopɔn boe akoa n'enyiwa ma ohun dɛ Nyankopɔn asoma ne nsodaafo dɛ wɔmbɔhwɛ hwan do. Picture 4. Mfonyin a otie anan Elisha nyi Syria nsodaafo a hwan enyiwa fura. Elisha bɔ mpae ma Syria nsodaafo no hwan enyiwa fura na ɔdze hɔn kɔ Samaria Israel kuro kɛse no mu. Elisha san bɔ mpae ma hwan enyiwa boe. Ehɔ na Syriafo no hun dɛ wɔwɔ Samaria Israel kuro kɛse no mu. Ina ɔhen ne pɛ dɛ oku hwan nanso Elisha ka kyerɛ dɛ mɔmɔ nku hwan na mmom ɔmo hwan eziban ma wɔndi na wɔnkɔ hwan kurom. Nsodaafo no fare na wohun dɛ Nyankopɔn na ɔhwɛ Israelfo hwan do ampa. Picture 5. Mfonyin a otie num ɛkɔm ba Samaria. Syriafo nsodaafo no botwa kuro no ho hyia ma Samariafo no ntum mpoe paado nkafa ezibane bio. Dɛm nti ɔma akɔm kɛse bopoe Samaria kuro no do. Ɔma nkurɔfo hyɛ ase wi hwan ankasa hwan mba. Asɛm yi bodu ɔhen n'enyim ma no bufui ma ɔka dɛ Nyankopɔn apaw hwan. Ɔma ɔyɛ n'adwen dɛ ana Elisha na wasa na abɔ mpae bio nti ɔyɛ n'adwen dɛ oboku no. Na Nyankopɔn yi za ɔhen na ahyehyɛ no kyerɛ Elisha. Elisha soma na akoa dɛ ɔnkaka nkyerɛ ɔhen no dɛ ɔkyena wɔbɔtɔ n'eziban wɔ kuro no do. Na asɛm yi ba mu pɛpɛɛpɛ dɛ ma Elisha kan no. Picture 6. Mfonyin a otie sia akwatafo anan no. Akwatafo anan bi tena Samaria abo n'ano. Na ɔkɔm dze hwan na wɔka kyerɛ hwan ho dɛ wɔbɔkɔ beebi a Samaria nsodaafo dze hwan eziban sie no. Na sɛ yɛtena ha na ɔkɔm dze hɛn a yɛbowu. Na sɛ yɛkɔ beebi a wɔdze hwan eziban ne sie na wɔkye hɛn a wɔbɔboro hɛn ma yɛwuwu. Nti humoma yɛnkɔ na yɛkɔ na sɛ yɛnya eziban ne bi a na Nyankopɔn adom hɛn. Na akwatafo no kware. Na mbrɛ a nsodaafo no tee hwan na adze nka no, ɔyɛ hwan adwen dɛ nnipa bebree bi na wɔrebɛkyere hwan, nti woguane gyaa hwan biribiara wɔ hɔ. Na akwatafo no kezi bi na wɔto nsa frɛ Samariafo nyinaa dɛ eziban wɔ ha nti obiara mbedzi bi. Na wɔkware kasesa hwan eziban ne nyinaa na ɔdɔɔso nti wɔtɔne ma obiara nye bi. Munuanom Nyankopɔn tumi yɛ anwonwadze fa kwan bebree do nti wusu dze wo ho to no do a obotum ayɛ ama. Picture 7. Mfonyin a otie suan Jona pɛ dɛ oguane fi Nyankopɔn nkyɛn. Da koro Nyankopɔn soma Jona dɛ ɔnkɔ Ninive na ɔnkaka Nyankopɔn asɛm nkyerɛ hwan na wɔnsesa mfi hwan bɔne ho. Nanso nna Jona suro dɛ ɔbɔkɔ hɔ osan dɛ onyim dɛ Ninivefo no hɔn tirim yɛdze.
Inti Jona gwane de orukofo hene wa kokuro foforo do kra. Nanso abra wo kwanu mframa kese bi boy na ha wonkrofo no. Da minti wo hwehwe nyimpa onam no do madamazi nyaare si. Echi no wohun de onam Jona do na dam nyinaare si. Picture 8. Mfonyina a otia wotwe Jona na bonsu no. Jona ka akire nkrofo ne de won yi no ntu nsu no mu na sa waya dama mframa ni bejai. Ina nkrofo no mpeda wobokum Jona nti hwana mpeno do. Ina nso mframa no kwadara ha hwan nti echi no woyi no tu nsu no. Na bonsu kase bi ba men no na oda ne yem inde ba asa ansa na oraka finato ni niva asase no do. Na Nyankopon nyim obia na adwe na otumu kasafa mboanyi abozi nyinarem. Picture 9. Mfonyina a oti akono Jona kwa Niniva kronum. Jona kakasa ache Niniva fone de. Sa hwana ansese mfi hwana bwana ho a inde da nan pepepe Nyankopon ba se kroni nyina. Niniva fone tie Jona na wakwa hwana ntware nyim bo mpai da Nyankopon fa hwana bwana ncha hwana ozeche hon. Munuanom hia no so yatide Jona ye bone bebre na Nyankopon ze hia no bone che hen. Na Nyankopon suma ne doba kuru Yesu Kristo de ombo wunji henkwa na sesi a otiase we jane nchen wosoro ahememu. Chatan. Mfonyina a otie du Esther na ohen no. Esther ye Israel nya a Persia fo achir onu no onye no wofa Mordekai akọ honu krom. Da kuru ohima no fum ohen na owo Persia no nti na opede osisa no. Ina wapebesi ano ho ye fel mo aye ohima no. Ina Esther na no ho ye fel nti onu na wazini ye ohima no. Picture 11. Mfonyina a otie du biako. Mordekai ka de onu di orunsum Haman. Mordekai kan woni tiri mu de Haman ze orun koto no. Osan de Nyankopon nkuto na osede nyimpa koto no. Nti Haman fa kwana obafadu na wekum Mordekai. Na Mordekai ti asam no kaka ache Esther de onye biribi mfa ho na anya dama woboku hwan. Na Esther ka ache Mordekai de obi biara nko ohene nchenchi de watu nsa afre no na anya dama woboku. Na Mordekai ka ache Esther de oya Nyankopon ne nhihye de ibezi ohema da membiri. Na Jewfu ne nyina akire kom na wokwara Nyankopon n'enyim na Nyankopon tie hwan mpaebo. Picture 12. Mfonyina a otie du ebin Esther ye eziban na otun safre ohenu na onyi Haman. Na ohene enwaji de Esther ye damazi nti oka akire nde bibiara ohie biara onka na obeye amano. Na Esther ka akire ne de obeye manyije de menyem nkrofo beta ase. Osan de nkrofo bi wokuro yi mu a wopede woku emi na mo nkrofo nyina. Na ohene no bufuwi na oka de hwana na owokuro yi mu a opede oku mehema ka kire menam nhia no. Na Esther sorry zinisa team Mordekai do na oka de Mordekai na opede okun emi na mo nkrofo nyina. Ntamara ohenu ma wachi Mordekai na wokum no. Picture 13. Mfonyina a otiendu ebaasa Daniel na Nyankofo. Daniel na Nyankofo iso wachi hwanu ko okuro bi a wofre no Babylon. Ina ohene pede da membrante esua bibi fa hwanu kuro no ho. Ina opede wo ye nyimpa titiri bi ma hwan. Na Daniel na Nyankofo no ka de worinzi ezibani biara ohenu ziba ma hwan gide nsu na hataw. Ina wenyimide ezibani biara ohenu ziba ma hwan no onfiri Nyankopon na onfa hwan amambra so ho. Da membrante wezi hataw na anso na hwan ho ye felsen mbrante a waakan. Mfonyina a otiedo ana Daniel na Babylon ohenu. Da koro ohenu a owa Babylon no so dai. Ina onkai afi so na ontaasi. Na obisa ni nyimzifu no nyina de wonkyere na ase nanso ina obiara nkai. Na Daniel na Nyankofo no bo mpai ma Nyankopon yi idai no na ase kyere hon. Na Daniel ka kyere ohen no de eso dai na ihu na himfie bebre na himfie kasuku tu me sei ahimfie nka ni nyina. Na ohen no hunde da medai ze Nyankopon na weyi akyere Daniel na Nyankofo no nti oma Daniel na Nyankofo no ba ye nyipa titiri wo Babylon asase no do. Picture 15. Mfonyina a otiedu enum ohonya a wodi sika kokowa aye.
Na Babylon inu ye ohunyi kesi bi a odi sika kokowa ye na opede obiara koto no. Na Daniel na nyankofo a wofra hwan Shadrach, Meshach na Abednego wasi onyaza wobokoto dam ohunyi no. Da minti nkrofo bi ko ohene nchen kaka a kire ne de nkrofo bi wo kuro yi mu a wompede wobokoto wo ohunyi kesi na edi sika kokowa ye no. Na waye hwan adwen de wobachire hwan akoto ije kesi no. Picture 16. Mfonyina otie do esia ija kese no. Na ohino suma de wonko Shadrach, Meshach na Abednego mbre no. Na onto hwan nchi na ija kese no mu na se hwan ankoto ohwanyi kese na. Na mbrente no ka de wo wagizi de wo wanyankopon obeje hwan. Na se wanje hwan mpo a woronkoto ohwanyi kese no. Na ohino ma woto mbrente egu ija kese no mu. Na nyimpa koro baka hwan ho wa ija kese no mu. Na ohino kemu ka de yatu nyipa baasa gu ija imu na sesi hwan adan anan. Ina nyipa no koro te de nyankopon ba no. Na ohino ma woyi da mebrama no fi ija no mu na afi hwan dudu ba ye baasa. Na ohino hun de ija ni bi anka hwan atar anaje hwan honam nti ohun de nyankopon ankasa na wa abohwe hwan do. Picture 17. Mfonyina otie do eson Daniel bompai ma ne nyankopon. Daniel yobi a osom nyankopon wanokwaru mu nti nyankopon honhom wane nchen de bia. Nti o ma nkofo bebre honenyu abre no nti dakoro wokro hene nchen kadada ne de onchi Daniel nkotu jeta munem. Ina wopekwana a wabafado achi Daniel nti waka de mammo obiara mbompai wokro no do na Daniel ze obompai nti o ma wabachi no kotu jeta munenum. Picture 18. Mfonyina otie do awotwe Daniel wojeta munenum. Osande onye ohene ne pede obachi Daniel nti osora na potututu kwahye de Daniel wojeta munenum anade wewu. Na otie mu fra Daniel na osi no de Daniel etiase ana wo nyankopon tumejewu. Na osi no de me nyankopon agimi efi matamfo nse. Ohini nenyu aje nti osuma ntamara de wonka yi Daniel mfi jeta munenum. Menuanom nyankopon wo kwane biara a otimo fado ginemba fi ohaw biara anade amanzihu biara mu. Na saize wo hu tunu do a obotum waje wo so. Picture 19. Mfonyina a otie do akono Nehemia ko ohini nyim. Nehemia so ye Israel nya a wachire no ko Babylon. Na okaye akwa wo ohinu ni fie. Na dakoro ti de webubu hwane dan na hona afesu wo ni krom. Na mbra Nehemia ti de ma asemi nenyu anje nti okwa ewuraze enyim kobo mpai. Mbra odin sakama ohinu bisa ne de ebe na azinti na wenyu anji. Na Nehemia ka azukurinta nenyu anje no kire ohinu. Na ohinu bisa ne de sesi ara ebe na azina epede me yezebowo. Na oka akire ohinu de mepeda esuma me mame komu krom kesi fesu na adana webubu no. Na ohinu pene na omanu nzama ozibesu fesu no na omanu nyimpa so a onye hwan boko. Picture 20. Mfonyina a otie edonu Nehemia kwahwe adan na afesu a webubu no anofa. Ina Nehemia mpede obibo hunu de olbeye damazi no nti okohwe afesu na adana webubu no anofa. Na azechi no ofra jufu ni nyina na oka aza opede oye kire hwan. Na honi nyina aka de oye pada yobasa na esi hena adana hena afesu a webubu no. Nehemia ka kire hwan de mama obiara nsuro osanda nyankopon ankasa na wasuma no. Picture 21. Mfonyina a otia edonu biako ejuma na ahyase. Sa ihweda mu mfonyini ya ibohu da jufu no ahye ejuma na asireye. Nanso ina jufu hwana atamfo mpede wobeye ejuma no. Nti na wopekwana a wobafado eku hwana a wada hwana anu no ama weje ejuma ne ye. Nti Nehemia bo mpai na nyankopon ka akire ne de. Nti oda hwehwe nkrofo a wobotuma yensodafo a wobohwe nkrofo no duma ejuma na akodo. Abra Nehemia ya damazi no obiara ntuma ambaha hwana adwini biom nti oma ejuma no kodo pepepe. Picture 22.
Mfonyina otie do ne abien Ezra kenkan mbra Nyankopɔn zema Jewfo no. Abra Jewfo no wie edwuma no ye no honi nyina akɔ Jerusalem kɔbɔ mpae ma Nyankopɔn. Na hɔ na Ezra kenkan Nyankopɔn ne mbra no kyerɛ hwan. Bebre sui na wonu hɔno ho de waayɛ bɔne etia Nyankopɔn. Na Ezra ka kyerɛ hwan de ɔyɛ nokware de homa ayɛ bɔne etia Nyankopɔn na sɛ homa enuhu ho za Nyankopɔn ze ho bɔne bɛkyɛ ho. Na Nehemia ka kyerɛ hwan de obiara ma n'enyiwa ngye na Nyankopɔn n'enyigye na ɔma hɛn ahonze. Sɛ inyim Nyankopɔn na eze wo ho to no do ɔno so ɔbɛbɛn wo de bia. Picture 23. Mfonyina otie do no baasa Yesu wɔ memudua no do. Yesu Kristo yɛ Nyankopɔn no ba a ɔsoma no de ɔmbɛgye hɛn nkwa. Na ɔba no nyipa bebre entienu nti wodi akɔhwitu no do na wokun no. Nti wɔdze no bɔ memudua no do na ɔsɔre nda a otie baasa no. Na Yesu Kristo zi wanyɛ bɔne da nanso obowui ama emi no nya wo yehu Nyankopɔn n'enyim. Na sɛ yɛyɛ bɔne na yɛpɛ mu yɛka na yɛnu hɛn ho a Nyankopɔn ze hɛn bɔne bɛkyɛ hɛn. Osanda Yesu Kristo no mbogyae a ohuo igui no otum hohoro hɛn bɔne nyinaa. Picture 24. Mfonyina otie do na anan Yesu kyerɛ kwan a wɔfa do kɔ Nyankopɔn ne nkyɛn. Munuanom abrabɔ yi ti da kwan kɛse a nyimpa na emu na dam kwan no ɔdze nyimpa kɔwu. Na onyimpa biara nantew dam kwan kɛse yi do. Na yɛsan wɔ kwan bi a ɔnso na dam kwan na yɛnam do kɔ Nyankopɔn ne nkyɛn. Na dam kwan nyimpa bebre mpɛ dɛ wɔbɛnantew do osande ɔhaw na atete bebre wom. Na sɛ iyɛ w'adwen dɛ bɛnantew dam kwan yi do a Yesu Kristo bɛkyerɛ wo kwan a bafa do akɔ Nyankopɔn ne nkyɛn. Na ehɔ na enyigye na asomdwe wɔ daa. Na Yesu Kristo kaa dɛ eminye kwan nokwar nkwa obi mbegya ne ngyɛn kye dɛ ɔnam modo. Daminti bɔmpae na Yesu Kristo mbɛtena w'akoma mu afebɔɔ. Daminti wusu kwana kaka kyerɛ obi za esua efi kaataa yi mu. Nyankopɔn nhyira wo. Amen.